mwaete chikura na ndenta ite nganchirane na mangano mheshimiwa Umbati Akwana nga guchero muagete kura yonse nonya twatani batatu mheshimiwa Oyongo mheshimiwa Obude yani mwatigete mukange kura yonse abantu baminto ntagetiri tangani mbakirembi yamono tali gucha yoka nonya mbonchari bogetutu na nyaribali noye babwato yobo abante bangete kure nyinge chikura nanyorte 1270 chions olio nkombwatia abwate 1080 ibo moro chigas mwakorete mugatwara obo maene nganje ninkoregas nga nabonko nyara komurika munganchire nkuwa na mangana make ayale na kera rero nesuku yo monge we are celebrating tolikole monteger bintu bikeyo igente getangani account na twa enyoret etwa nyorte kera irense tokubeko muika osoka go chinguru cyari gikinyenga tokubeke kira kense neyemo tojikubeka twanyore kende ngikorde nkero amangana pending bills mo women rep na kwanaga ena jitenga nyora pending bills ile 1.6 billion ndara akana abanyonki ababe serikali yenene ntaite bono lero kwanaga bagate bagandina gabana tuyigure ngwakanure pending bills to basa wakana mpaka kwa manyiri kipara nchile yega 73 kitakolekanete kile spending bill njetinaye ko balira ikama nyembara kiki nkaligi a pending bill committee igakorobo nyonki bwae ekanyora kibesa chuka kyabwende wakana ne milioni 231 ngabanta abakurumi barenga botamago chinka na 1.37 billion shillings. Tigante vega. Ve sanchillo chico era la national government. No ene kero mwako ele. Baba women rekwekio abantanaro ya bantu bagwate story yeyo. Bate byanga ve sanchillo chico era. Ibe saka jiro mwako okoera. Chiama na nande ko ba transfer back. Ekier chese chine chi county. Tulukana onye mwaro mweson eba nyorete 5 billion chialinge account bono no china barabo igobesa tiyo mwaka noera egentiki y'abantu bamintu emwatagete ngakane abayibi kibesa gose mbiyato kirigeri no kirega yiga kimenyoro tokirore tokibekire che program taliboyo gose moga netinga kanaba yibi amangana ya bayi binarenga president yere yatembe na incha amangana atatu ya bayi muge mitandao imugora mundame ena alengo campaign ngo tenga ki abantu bayiturasi mamalyo gato kinyagitali kipara lazima kirosiwe naende ekina kintenenere mbatebi korungira obisi okora mnaraniru onye ndiri na alenge kora mukoko iruko mubiro kanga bono inkwete lakini ekera ingomo ketata ndenga ya anoramwa oigoroko boko kwawo ndiyo koletiki ndiyo n'abantu babwatenda amwa tali bana inchya n'abantu bacholire bakirekura abantu babi mheshimiwa paradisi na kwanaga kerana achete banda paradisi no alenge account we sanchiyo ba yetu noone ekero igabane yango disite nkiago korandons nkenga batebinga ki kre ward nko bande 39 million lakini kibe sechi
tali numuko iranka kibese kimese budget kiboswa moisonde nkaimuka ngatenga ki paradiso ongasire ande no montomia governor enyagitali yogembe ngwaje toro nkanyora bangine 25 butuko bakonyora bana governor ngakwanya tunyagitali ngateba nembe gakito enyagitali president ekiraya kitega iga nganyite Mr. President enyagitali yogembo gaki ntubwa twesa chisene tuligeja ngandinga Simba. You look for money go kubeka na nche kubekere na decide kuri milioni 100 na abekere sinyagitali yogembo ekonaweka milioni 100 bono president ndaye tukunye boto bora nere mudenga nabe gitemya gaki na ta ko ngemya aya monta noira on the president wedre minister mbate bana balungu beka bara 100 million echiane cyo chimo ole kera tuwe budget abantu bami onye muroche segia ansira matukaya bwangoya mpaka aba MCG nga industrial park ere bomachoge bora Tonge to avec les 250 million verse kinchio last month you all could say budget ba denga ya simbo ire binto bumachoge na bubas ba ngaine ringa mpaka na ile chinyomba bubas enda mwamwe gatigati y'abantu bakora mwakirite kura meriko father ndagete njengo sabe mutunyura sama na musabire ndamwamwe toro sentunye kore especially abarayi moko barange tubasabire bakole weke mira toro sem mbache moyo batye ndamwamu babwa mo wancha boy abantu bami into tigantebe chi engineer na engineer kuromo choyo ebande nga chipara tubwate gusimekire 2000 kilometers emyaka 10 amara bababe kire kipara kiri 10 billion baba ndenga governor kipara eki onyendi tu abigite nona karami agake kibese kinabo cyango isa na kanire na tebreiga contractor nto gutwara contractor mpaka anaba form 4 contractor to koina na rasbe nyare enyare konyara chinguru chokros kipara Jones. We must deliver. There is no shortcut. Aya, ninyo modale kwa kana kumanyika kante kulimia ichi makondo. Ogembo mne municipality. Mheshimiwa Paradiso no mwatenga board ya krea sere ko chinka ya chiete ba tu record toko sabanya saa na tu anchire ruling next month. Ne kuira na iga immediately a board yogembo will function. Na nde ntuli tuiwana ntuli koreta monte singe njare kenyoro eto koreta onyare gotoligeria abaisani abaya balete kibeso ogemboga. Ogembo ninka iga ninka manyanga lere nasoka konyo matengo soka go mutonto mbumba bonchali enaita nagenda para omugenda wose tumwe no para teyo kipara nje mwina ekikwete sabanya sayanga ki go fix story kipare yento yakaben nekyo mweli ina ne basari 3 million krewo lakini mono tukarora nechingi abana mbali ba da VCT tukamenta 2 million igo krewo ebwate 1 million isano chie basari toko ina na weka January next month
ngotarande kire wote koena ni basari na kuigora kipara kiwenda gukorekana chos ni tutero mu mai pega sito kora ega sito kora au it in every word gaba tuami ntomo tayari kero moko yuna na achire incho morole mpara kitwaena nile naende mbanto kitoko ibasari abana ngo korabara matem wansa Jumatatu tubatakire success asamatem abo gabo ibuli abana basomere bankire bagende school bakora amatem baite January keweka kibe Sancho county twane 225 million for egasia amasom ntara akora ebiri nere aitigwa na assembly abarandi morega igana ndende ntagitemba sabe ntagitemba saba abarandi gaki abana ngo soma bale ayeto basa ko igore kanisa ogendo irekodi obeko umusiki obotukubu gima umusiki ororo bwe enjiri no muntu okurandi kumbe ne esidi okorteki oyegete ntagitemba sabe abarandi babo kabos garango yuro mupasale ntagitemba sabe ebiri elia na ekena etunyisa ini paradiso na bako play me witness timbege tikiara ena abunga banda aba pasa mbaje batotiki ingatiga tinasai inkalika go assembly kanga ya very discussed lakini ekero speech ya gavana eko ba debate biashara vile ndiko liki mbiyo igonga next week na wako igora noere na nyere ndiko ki assembly badiri nero go don't worry abarande na ramo mo kumira na butuka abande mo kwa uchibesa aliboso tebe mumro lere ngora na arukibesa kiyaye ninche gabana osoko bokwa nyasaye mpaka naende myaka ende 5 mbuli abantu nye bawanja bamenteye ntege nkwane yenteke moye kebepi mwanja nkwane eyenteke yakole kana kuru igoro gwikarero nga abantu mbere batatageti abamuraba bepigipigi babe moyo bagende pigipigi kuruja Januari mpaka Disemba banyare kunyora pneumonia abamuraba egento nakora abantu be municipality ya Busongo bechipigipigi bairetira amo bagurire reflector bakire ba register esako batebiri governor nchu otolonche mbabu atino nebesa ya obis nkaba obis nkalonche abo mrabange 6000 mna bakole tiga igoro abantu bakire ku Nairobi kigali bere ya GSU ne kigali nye kigali kikom cyabo cya disenga kicuruko disparu inye nga Simba orosie kiombe bago gusi ya nga chura chae abamura bepigipigi mpaka obarukinga neiva otakete abamura koiba. Allow me to say it in Swahili. Nataka niseme hivi. Ni masikitiko makubwa sana. Haya. Nataka niseme hivi. Tunataka tuheshimiane. Serikali kuu tafadhali. Hakuna vile Mheshimiwa Ruto alikuwa anasema vijana wa boda boda ni wangu, watu mama mboga ni wangu. Wakati vijana wamejileta pamoja, nimetengeneza wao Mheshimiwa
William Ruto rais alinipea 2 million kupea hawa vijana. Sasa kijana mmoja ambaye anajisikia kwamba amepata mamlaka anakimbia kila mahali kutusi mimi. Ameenda ameongea na county commander, ameenda regional commander, amepiga Nairobi GSU. Magari 2 kutoka jana inaangaisha vijana ambao wako kwa ofisi. Nataka niwaambie hata Kisii pia ni county. Pia hawa ni wananchi. Mimi naomba tafadhali tuheshimiane. Na nitauliza baadaye, nitauliza Mheshimiwa Rais, ni nani ambaye ametuma hawa watu? Vijana hakuna mtu. Wale wakora walikamatwa wako jela. Ambao walikuwa wanatembea na huyo kijana ambaye analeta hawa askari. Kama mbunge ataweza toa GSU Nairobi, alete reke squad, iue vijana wetu, hatuwezi kubali. Kizungu inasema kwamba the king dies in his what? In his kingdom. I can tell you, I'll die in my kingdom. I'll die in my kingdom. Thank my people. We will not accept anybody who will try to divide our people. Tafadhali wa Alpha huko hapa, wewe ambia hao wangwana, wewe nimekupea report. Ambia rais kwa sababu mnaongea naye kila wakati. Hao watu wa usiku hapa. Nataka niulize nikimalizia. Uliza kali. What do you want? Nataka niulize tafadhali. Serikali kuu. We complement each other. Ni serikali kuu na serikali ya ugatuzi. Tuko serikali mbili. Hii mambo ya kutaka kwamba mnataka kugawanyisha watu wetu kwa mipaka ya vyama na ni nani anasimamia kikundi fulani, naomba isimame. Hawa watu wote ni watu wangu. Nataka niulize vijana wote, kwa sababu tuko na vijana wanaendesha pikipiki 90 na tukuwe na amani, tusichokozane. Kama ni tax tuilipe, kwa sababu inaendesha maendeleo yetu hapa. Nataka nimalizie kwa kusema tafadhali, serikali kuu tunaheshimu nyinyi na nyinyi mtuheshimu. Mtu yeyote ambaye atatumia polisi kuumiza vijana wetu, kuua kijana hata mmoja, jua kwamba hatutakubali. Sisi hatuko vita. GSU inafaa kuwa mpakani. Kuna police station inaitwa Kisii Central na Nyanchwa ambao wanafaa kulinda pale town. Reke squad kazi yake inajulikana. Wengine wamepelekwa kule Boni Forest wapambane na Al-Shabaab. Hakuna Al-Shabaab hapa town. Tunaomba kwa heshima kubwa tafadhali muache vijana wafanye kazi yao. Na naamini kwamba Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe anaamini kwa hao vijana. Hao wengine ambao lazima wachokoze nyuki. Ukichokoza nyuki sawa. Mwisho, mimi nimesema kwamba the king, this is my territory. I'll die defending my people, and I'll do that with the zeal and with all the powers that I have. Abangina mulema mwanje bikore bibiyende mongna liberera ndiakwa naganga. These are week of what? Breast what? Cancer. Nege ntekana kwa kuona mongna breast cancer was a cancer awareness ya breast no bulwaire cancer na kitu kwenye mtoto usi
Daginya molero. Tiante be kansa. Kansa yorobe. Kansa yorobe. Ntagitemba sana. Abang na baikir myaka 45 ukigo. Kansa yorobe na be coach. Bali wo chance singinja abana bako gonka. Orobere roko exercise. Abana bako gonka. Tali mono. Lakini umungu na gukubuka mambia kwa bato robere rwao kwa robo seke gumingo kwa tek kero onye kero ororo genda nyagitari tuwana ine umungu na yo moyo letuwa yiko wali mpaka unyamira na Kisii ogwate kansa kwa nyoroike stage 4 tegerera umungu na konyore oike stage 4 nkole marenge orobere rwagwete rukagwa iyo tinigatokaga onye ndiri yamanyekante mapema ya ndagitari kangu umuntu uri moya abangi nayo bwo y'abantu bane basiriye singe jya koraki ndayete na mugabana no mbate mumanya abangi na abamura bajabake kubwate umuntu ngo ikire myaka 40 onye mwana tayo kubonka robonke Nturi wana ine abanga nateka waboyo lokolege sasa hizi na ritagende nyagitari lakini abanga mwachekia mwachekio wamrawa ikina mwana mayango abanga namba manyete mbata kitaba bwene abanga natani ho iyo mwana basate mura taite ntire gago esenge nchaba gakambara banene gaiga bagosire barosire tumwero mongina tigambo ori abantu baminto mugane tokole segi to gustokora magendero tokole ndo kieki mogancha ndina baby nebukwe bater neli chikoli yake Biamon, nyasaba sasani ninche na de tiga na kiamoino towenga toko biamon nyasaye ave nainwe atara ikaransa egetie ke nyarumbas mufadoria nero renda omumina ntobwate obe nainwe ene bayana njambo ya bantu ababane bakoretu mumiga sienene ese myaka 10 Gechemba Nyang'au Lydia Nyambasu Evarin Nyabuto Ana Muranga Omari Mumanyi ayo mheshimiwa wako wande ebesa wakire abantu aba balinde tomongina mpaka nararite na barabo batinya Maria teka baba biamon yento nada kamo te biegwe fadoria esa ni chama skani mongino nata gete na grumba sebe Paris akimba wancha buna bacha ko lero mongina ega na ne to to mochango to ko re e kanise eyebe Paris igo akingo de korangaria moto donya to wana ni wana tigato ko re omo pasta nara usitam kuna pasa wasitam